Ibara amama ibara baba ibara awa be Afrika kwe imunala kwe nzuni gango nando del mochichi be Afrika na yati kuta temingo tereti swaba nando teneti vuango asango chi kotro tie ngana asango chi kotro wande nakuzundo emuli asango ti fanala so bikwa utaso agudati zilege na beni kuta pikango patara swaba gina popoti lo solo ki mukonzi ti awa bada lezo so ki paka Simplice Mathieu Sarandi ngana lo sosi le Kelembe ti kodo sisi ti Soudan so aike pakara Bouchra Ahmed Yvon Patrick Ibrahim Gana Wilfried Constant Boudou aike tongana mengana leti talimochi ti be Afrika na mbagenika Mokonzi tiba dalezo Simplice Mathieu Sarandi a tengbine ya timbini pataraso a tambola na kubuchilo na bikwa utaso na pakara Bouchra Ahmed Idriss lembe ti kodoti Soudan na be Afrika lembe ti Soudan aga kozo nikwe ti gunda mokonzi tiba dalezo na pekotiso a sorolo fini mokonzi ti badalezo ti kapambramba ti be Afrika si akuta zoso useso amunga ngoiso ti pika patara mingi nando ti zoni songo na popoti kodo ti Soudan ga na be Afrika e dabe tiala so atene ti Soudan so si apre kodo tiala wala a réfugié si ala sekando na be Afrika aikinga na gunda ti lisoro ti mokonzi ti badalezo na gene tilo e dabe tiala so e akuta zoso aduti na teretin mokonzi ti badalezo ne ati pataraso aike wafango manga kota wainda akubu ti mokonzi ti badalezo pakara Martial Surunga ga na pakara jodne komoya soloki wa mungo wango na legiti akwati gene na nduru na tereti mokonzi ti badalezo ngana mbegi lo solo eke mukunzi ti kundu ti vuango sango so eke paka Richard Poambi agodana ndapele so biko utati sa mini kapa ti temingo terrain na awa gosinga susilo godati tenelo tente nando teneti ashoni ango boso si awa be Afrika godati sa ni nando ti teneti akusala ti ndo ti banda terre tinga tembi minando ni Prinsia Zapauko yatarango so nando ti banda terre atentu atakaki mingi afango a lingo wa limotia kotazo na teneti wataka ake mumetene so si kotazo ko ratena pe akezana ngati lokitena legiti si yiso ya tene intelligence artificielle akezana ngati agbeyon be atene so ratena pe na legiti intelligence artificielle e ba bien intelligence artificielle ake yeso si mulege tene akina sango ake mulege tene asana kusariti amai na kodro mawana ke tiswa mina mo ngati kodro so si ake na Centre Africa na mbeni mingi ake na kodro wandi ake muncha la intelligence artificielle tene atena tene ti wataka tena bitumba na ti kodro ala ba bien na ti ala ngoso ake fa amena kota si kodro atapa de biati kodro so si le ke dodo le ke tene atene aka tene so tene pa ke na biliti so tene intelligence artificielle ala ngai kazo vuko na koroti ya zuvuko bia ake sara ngana pepe ake tene tene ti wataka na ti pepe me yeba itene amena mningi ti kodoni abatala tene biani wala beyon bia ake ambu sezo sala ke tene tene ti wataka na yatala ake za tene ti wataka na yatala ndani na si itombela na ndo kwa saka batene ti fango manga kitene lo taati ba na koroni ne so si e ke sara kusaji mabako na la ndege so si ani bitene batene ti ambeti so si batene ti mango tene na le fango manga na Centre Africa na ko do so yi na France tene accord de coopération judiciaire et bonga ako kapa so ti tene una na lo so ke bitena li ta zo wara procureur ti tene lo taati bana ti anzia so si akana ko do Centre Africa na tapandi na ndo tinja sabate de cybercriminalité ko de social bitene agi azo so ki sara mareto tene a bitena ndo tala si akana na wati manga bala ti sangu alingi ti tene batena ndoni di tonga na zoso vunga sangoni bato wa gosinga da yatene au conseil de la communication donc yati ko na ke nene mingi aka sangé mo ngati kodro la ke sama kusala tonga so mingi na kamera ita so ke na kodro ndesi ake bacha na tenani na kodro na mingi tenani tenani kili mi fana tapani mbeni mo ngati kodro France mingi ga na bombi na Centre Afrique mais kodro cha America ngati kodro cha Allemagne du tiki zunga agati kodro cha magi kapepe agati kodro cha ke ida pepe mais ndani la se unda na bengo sa batene ti sango tene abako de so alingi tene
zine légué polé dans les accords de coopération judiciaire et ban de polé à la base yeso une médecin dans la main que c'est un accord c'est quoi ça qui était à zunga à souti contre et que pépé liberté d'expression qui est là liberté de presse qui est là mais liberté d'expression on a la moitié mozonga zo pépé liberté d'expression on a la moitié motenete tu wata ka pépé motenete tu vene pépé liberté d'expression on a la moitié motenete tu wuru appel à la haine ou à la violence pépé liberté d'expression a tenu motenengi tatene ali que tu peux ici mais j'ai des libertés d'expression la liberté de presse la tchama aussi donc amena itatini habitant de liberté d'expression là il tombe la son dans la titane à la salle pour ça pour ça la kwena sanguti kodro le sulu kigbini bia swabana luteneti fango ngbanga pakara Arnaud Dubayo abazen agodana ndapiliso bikwa uta timuli timbeni kapati temingo tereti ala société awa tingo ngbanga na kodro sisiti pe Afrika obedo ko ya milenga na blonde bonde sangwa kinanga tsala njana kodro sisiti be Afrika so ndani eketi tene aba tongana nyesi alimbiti zana sisi gereti meni kusala so alimbiti ba tene tinzoni ntia tikanga lege na ayiti sioni ngati tene afanga ngati nzoni na yati kodro na mungo tene ti lo sule ke gbele bia so aba tene ti fanga nganga na kodro sisi ti be Afrika lo fasu kanga ngolege na a tene ti asioni yeso eke tambula na yati kodro a kubeti ngubya mingi si lo eke sara kwe ti sara si nzoni fango manga aduti na kodro sisi ti be Afrika akifanya otala si dingi so itondani nangu babise ngoni baraka babise na show 2004 2024 na izai so na sisi nyati ani akoko ngoko ngumbi tereti kene ibatere lena le ti teneba Poisson biati ko do amuna yi poisson pour centraliser amuna yi so aketi tene de sera siteneti fango manga aganzuni na chukuru fo e ala sosi agasara buazo atakikanga ala sosi agoti buazo ala sosi akebata usikanga ala so akumuteko na pokota sara shokbali na chukuru ifo ibale titire falani a piano akapa mingi ti sarati nene ti sarati nganga agana kodroso ila laso bumbi laso afekene e bien yani iba kusala ni apase nzoni wala apase nzoni pepe tatene na pegoti aiso sarani na sese iba kusala ni apase nzoni anjoni apata mingi ajwa betia zwa peta la sara kwa nzoni mais ateta pelanga toujours ya pale so akili tene e kanga lenta pepe kale akitongana tiswa ringa akibatazo akatikanga akeninga akalegeri pepe kale akitona bozo la gendarmerie la police timutene changalo yotikani akeninga akalegeri pepe kale akitongana agona dossier na juge d'instruction aminga akalegeri pepe kale so tongana mo gendarme police ninga na teniso akatini ti terrain teriti civil et commercial mo kanga le mo tsanga nganga akalegeri pepe kale so kete parfois na petit a procureur na soit fait bataille tout temps à commissaire na ACB parfois na ngotela que la personne a gagné peuple pas des choses avec ton amuzu azata tikanga wa amu permission zwa on bien tout a gagné peuple pas des choses si ton na awa bongo koko ton na guzo c'est la gazette na agana kokoti ya la politique petit musique kana ligina a gagné peuple kapa utati conférence avec mbeni tangu ti bungolinga tiba tongana nyesi alimbiti kwimba ingango echala sokwesi akokapa na yani ti doneti nzoni fango mbanga na kodo sisi be Afrika papa mama asanguti yangwati gutonga solusu laso lango bali oko tinzeti lingwa suikida agudatiziligi na mini kapati bingo lingoti ala société kinando kwa gbini bia sabana luteneti akusalati amasikanga na akusalati awanguru suna linia ekilo sosi le kinando chindo kusala swa kipakara héritier donengo si agudati mulita kapati akusala so Virginie balezondali sango
zango na sese abuku ndia amulege ti bando na ndoti anzoni tambula ti ndokwati amasika atondani laso na lango balako tisi na lango balako na ako tinze so ekeda na ndoti tango ndembo ti gere 20,000 place amasika ngbango ako so alundo na yati akodro bavata ndendende aganga na la ti bangi ngana la songa kwe akazu so akena ndoti ala agagbani si ala duti na yati manango yeso lo solo ke na ndoti bumbi ti amasika lo munga lege ti tene lo saranga tene na ndoti kapati ti mingo tereso a gana pekoti so na 2024 lali aza na sesi fini bumbi so remis conseil consultatif fumbi tene fazi conformément à article 12 ti charte africaine ti jeunesse ti tene lo bando ndo ti sarankusa ti amasika nga lo sara kua manga ti amasika e ayeke tongaso si tongana aza mbeni kundu apekoti so lani awuluwulu ando ti mbere bumbi so e kue lani e yeke na yene ayeke bando na ndö ti so ayeke le conseil national ti jeunesse centrafricaine i ba nzoni so alingi fade i za mbeni tete kundu ti tene aleke agere ti amama mbeti so ayeke bando na ndö ti tambulango ti kundu ti amasika donc ayeke tongaso si na pekoti aso mwa mbeti so e so ministère en charge de promotion de jeunesse angwanga na peko afe ngana ambini ya partenaire solani na ululu asi ala kiri na peko la so ala ganga ndu na tereti ngana ti so ala baso eke na ndu ti nzoni lege sombi ti kinga singila na ala yanga ti sisinga ti ala so ayeke aita ti e ti MINUSCA nga na UNICEF donc ayeke tongaso si i leke gere ti bumbi so azo so e ti sa ayeke akuta azo ti andu ti amasika ti apréfecture ti a sous-préfecture ti arrangement ti gongi na association assise nationale na jusqu'à association ti étudiant ti tene iga kue bumbi ti tene ibili ti na ndö ti akamba ti tene ngwa na elingi ti tene soro ti tene amulege si bumbi ti amasika alingi ti tambula nso si kiri encore na ya ti ambeni yango e so lani tene ti ege ti amasika lani afu 5 ti tene kiri d'après si tongana leke gereni izamini zoni na musika tituni ala wa zoni na mai ala mwa roko na mai watu lango bale oko tinze ti lingua su aguda ti mulegi na atorugu ti la douane ti kokapa na ya ti mbeni kota mandango ye ti lango osio wagosinga ti namba ginika ya si fete ntapa yasa ndachi kapa chi bengolingo so ayeke sanduku ngiza so ni bon mondial si amu mamboko nani ayeke ti tene afana ala so ayeke na li ti adouane ti tene ala yinga akamba ti kusala so ala lingbi ti sala ti tene akanga lege na akpale so ala yeke waka na ya ti ndokua so na lege ti akusala ti douane na ya ti dunia mobimba na ya ti lango osio ala kue so akokapa na ya ti manango ye so ayeke manda ye na ndö ti ye so ahinga atene sidoni wor ala yeke manda ye na ndö ti akode so ala lingbi ti sala ti kanga lege na akpale so ayeke sine ya ti ndokua ti douane na ya ti ngu saku se na ndöni balu se na omene so e yeke mu lege na ala ya ti ma kuta wenda ti la douane ya si be ti mbeni na séminaire so laso si e yeke organiser ge so akuta zo ti kodro so tene ti corporation be ti ala yeda ti tene ala futani ala mu a expert so aka expert so ayeke chevronné expérimenté ala yeke wala osio kue tongaso donc aga na ala ti tene na ala e pika patara ala na douanier centrafricain aga pika patara ayeke atënë ti enseignement ti so ti atene wala yeke professeur na élève ape a douanier centrafricain ayeke azo so asigi na ta kota e école mingi ayeke aye so ala hinga me ala hinga mingi ti tene sara aréforme il faut un moyen na peko ti akua so e yeke sara par exemple mo mu ka tongana ka ti extension ti sidoni aso e ti tene il faut fade so e digitaliser système ti kue mais il peut ti digitaliser ki senge tongaso ape il faut yeke na gboku ra machine ni ti tene installé donc ayeke aye so kue comme projet na toka fadi mini mission gi aga aba akpale so si ayeke na ya ti douane centrafricaine ni la si atoka fa so expert ni ti tene ala aga fadi so ala na douanier centrafricain ala duti konye la yeke sara ti tene e pallier na vulnérabilité so donc
Lakwena asanguti kotro awu mwanga na amulingi yindu tikete kotro ti ndangala ti bakasa ti États-Unis ti kalangwenga na ti butene awara na bikwa useso na maboko ti ala sosi ekina ti ntoku sala ti dengo buzeti son 3 bois mbilimbi na legeo ti lo sosi lo kina ndo ti ntoku sala so eke pakara Eugène Ngodi agba tongana agba koru tongana aiti tengo na kopenga na ambini akikete aina tereni obedo ko yamili ndaja sangu tidal mochibia na lege ti debango yanga tsulu timbala kwa timu maboko na azusu aike na ya ti tikpale ndokwa so aike ti son trabwa agweda laso ti tene lo mu maboko na ala sosi aike na ya tikpale na ya ti commune tu ombela poko zo sosi aike na liti bumbiso aike lo solo aike bando na ndo ti yeso ya irina tene affaire social na ndokwa ti son trabwa la sosi alaga alamu agba tongana a bongo abeki aye tongana a sucre café loso savon ngana ambena ye so alaga na niti tene amu maboko na awali mwa na ayindu ngana azo sosi alaike a wazin mungo agba so aike titene amu maboko na azo sosi aike na tikpale titene a ideala na yachi aye kwa sosi alaike sala oko ti amolenge yundu sosi awara agbaso lo ekefa nkiati betilo ibara ya kwa central wa so alundula so agas digo geta ga ndangala mediki merci na la itimba gi awa ali baba mbila kui mediki merci na central wa so la ko longba ti diko betlo ti gala so na ndangala na popota orpheline na seyon bedi beni ala la ko seyon jaba muna ngangula ko na ndungangu ko so la so diko geta ga ndangala merci na la biwa bongo nambaji bo mesa la kwe bongo so aga na biso tembi yun bed masina ngala timki mesina la bi kana pe même ali mbembe pe mi munanga mbit mbala yusingi asi okoti awazen so si lo ara beki so lo faso lo tene beki so eke muna lo legeti tene lo tambula nzoninga lo limbiti tene lo sara na ambena yeso si lo limbiti tene lo sara ngati bed mba si singo tenti tona centrabo ba mawati si lomna e gereti ci tani tamla na ni remercie na nzapa tena mna lungangu na ati kusala tu lo solo gesara mbe tamla gena fenini so la ya puji tena e dembi yo simbi tamla na mbe na nso ga keke so ga mboko ka tetimbi mingi si oko ti a womwa so si lo wara agbaso titi lo undagila kwa na ndokwa ti son trabo ati tene lo gasi lo lekrena ala lege ti tene amuna lege ti tene ala sigina kumbati yakatala ti tene ala sigina ni na leti kodro si ala limbi ti tene ala kani si a idala na ati kwa so si ala ekesala ngiati beti mingi pendre na central boaso iwa cafe tinyo iwa bongo na mulenge ti yundu iwa yekwa na menge ti yundu bi remercie lo mingi bi kena ngia mingi ti sa tene na central boa bi baralo njoni ti ya ziape nila ibeze ti tene lo galo leke na iki na pasi mingi yeti gona hospital legi ake kanga ike tina kobela ngana legi ake kui kapati kamingo eso agbubeti ala sukwesi aike na yati aketa kodrosu ngangusi ala hunda na ndokwa ti son trabo ati ngbala kweti mu maboko na la liti maingo ti aketa kodrosu Ingbala kwena asango ti wango agba aikiti amasika ti vakati Bordeaux oko na yati bata ti bongi ti yamba agba na biko utaso na maboko ti ako tazo ti ndokusala ti dengo buze ti rokotongo a monsoro ti gbeti sisiso irina ngati ya muzu franzi atene société d'exploitation minière Zara Global Business Majori Ngongonga na Cheryl Malimbasa Ngunza paso aike pikasi aike sarasana na awabe Afrika ti Bordeaux akoso aike na yati vakati sango aike ndali nisi ndukwa ti Zara Global Business agoda timu agba ti kusala ti kwa ti kodo na awabe Afrika ti zidu na azende na yati vakaso si alingbi ti yapu pasi ti awabe Afrika ti yati vakaso singa mokonzi ti amaseka ti yati vakaso lo bunga ti lo akongwe so ti ki singila mingi na ndoku sala so iki merci mingi na Zara Global Business tenti maboko so mina ye e munzo ni gango na materiel so mo tenti na ngoso eke na pero ti ngunza pa pika bana ti vakati quality on tungo eke
to amaboko so mwe lege za pel na kanga so apéron d'être izika niveau de mbuto nous a papika nous a parole bomo et wa paleta inondation na tufa pas plus so mwe so lega kona bumbi cha maseka fa des examens que tout ça na cesse soit que bando ndoti gérer ngwa matériel tout ça. Esukpe isina kodosisi iti beneso kasi finik biachi kotroni pakara Romuald Wadagi agudati sala amina kapati tambula ti bingolingo mbimina mbage ti kodosisi iti Mali, Sénégal, Ngana, Guinée, Bissau. Junior Presse Maliavu, Dalita Sango. Na pikoti agbatia tambo a solo golani da na pikoti so asoroluti tenelu gadbiati kodroti Benin pakara Romuald Wadani agudati sarameni agbati tamboa na kodrosi siti Afrika ti do aikenga gibere silo kwa kodati sara atangati akusala so na atambo ati kusala so amulege na luti tenelu sina kodrosi siti Sénégal na kodrosi siti Mali ti tenelu wundi na Guinée Bissau atambo so agagina yati akusala so biati kodroni aikesara na tereti akodro so lunala kinayati zwa ti akodro ti Afrika ti do nga lunala ki kambi anginza lege ako na lege ti sandungu miza so abatene na nduti anginza nga na a bakodro so akinayati Afrika ti do na yati abuku songa afatene biati kodoni agweti pika patara na kutazu ti kodro so bilimbili na lege ti tene ti mengo na lege ti koloni nga na dengo buze nga kpengango mango tere na popo ti amolenge ti kodro ti Afrika ti do nga atene ti seduti na yati kodoni na pikoti atambua solo gudati sara na Niger na Burkina Faso na Togo nga na Côte d'Ivoire atambua ti kusala so amulege na biati kodro so ti tenelu pengba mango tere na puputi akodro so kwe angorolo na mbage ti Afrika ti do. Fondation Cri de cœur d'une mère, Soko Jomamati Biati Koro Brigitte Touadera Kenandoni, Maboko na Maboko na Fondation Mère Solo Usunduru na ala Chunda Maboko Ndalsa Moseka Waliso, Ainga Mbiti, Mezoti Ngumunga Maboko na ala Ikepepe, Aikena Lege Sosi, ala so Aikena Fondation Mère Amu Maboko na Ubia Brigitte Touadera, Chisarasi, Amoseka Wali Tikodroti Eso Ainga Mbiti, me moyen Timunga Maboko na ala Aiketa Pepe Alimbi Banzoni, Aikena Lege Sosi, Alekerefate Gereti Kota matanga chimunga na ala mbeti so ayiri na tene attestation d'octroi de bourse nga legi ako chimunga malo wala na makanda na ala so aike journaliste nga ala saraye na nduti andara ndendende na yati matanga ni na pekoti mungo la zoni gango na azo so pwe agana yati matanga ni so aike loso lo eke mokonzi batati premier arrondissement certaine we atuti fade kota tene ibeno biaso ayiri le ministre d'état chargé de l'éducation so ake Aurélien Sepi Zingas je so mutene fade na pekoti angatulo ake ibeno biaso abando na ndoti art na culture na yacha kota tene solo tene lo kiri singila mingi na fondation Mère so amu maboko na Moseka Wali ti kodoti eti tene ala ti kombeti ngangu si lo munga legi ako ti kiri singila na Obia Brigitte Touadera ndal ti pikango litilo ndende ti wara maboko ti tene asarasi Moseka Wali ti kodoti ala nga legi ako limbi ti kombeti tongana ambatala so aike amolenge koli aduti Obia Brigitte Touadera na mungo tene akota tene so sigi fade na yati tene tilo aike so lo faso nikiri singila mingi na fondation Mère so amu maboko si amulege ti tene amu maboko na awago singa nga na ala so ake sara ye ti ndara ndendende ti tene ala gbia bangondo ti amolenge ti kodro mbirimbiri na ndoti ala so aike fapokoti awali so adupepe si asarasi vundu aike voila si lomunga lege ako ti tene tene mingi na ndoti Moseka Wali so awara bourse so ti tene zasi ala di kombeti ngangu ala wara anjoni résultat na yacha da l'école tala ako ti mulege nani ti tene tungana ti pekoni kiri tunda ti maboko na azo so ala limbi ti tene amunani Sénégal lege ako ni muna ala ti tene ala mandambe ti tala na lege ni Fondation Mère solo eke partenaire si atene biling bititene ni bileti ni kinandu chamne ngeti wali titene mana ngombe titala agwe na dawa ni ke mu ala sosi ala kena baba na mama so ala kena koforape ala soye ati ala titene amuna ala ngangu ala mba
ayati le korochi tene alaka utazuke kireke na ayati kodochala ndani lasi lumu akoforoso chitene amuna masekaso engala ndoni lumu asinga téléphone chitene akitukangi njanala na yaji téléphone chala Orange Money akemuni nala directement chitene ala chinani ala mandambe chinani si ala mai tenti so tene to ana mufambe china maseka wali anda mufambe china kodro kwela engala mbage akembeni ala zamba ndako chitene ala so akenati eso airi ni agriculture sarangwa sabango chikodro ala manda ala saraecha communication so nilasi awale na kodoti wale ako na poponi asara ni na yati na popota batu lokoli ota ambeni akoli otanya asacha na tibia osara chulo ni na yati jiri bosinga ilasi igala sujitene ibumbi nala aputa zuko to swala ikeki so si agati tena tuna tereti ala ba kwa so si ikesara ngana yati fondation ti kwa so si fondation Merck dozanga tereti manambo mechichana ngewali na popape ni bikungana na nduti government ko doti so si Félix Molo solo ikenandoni pakara Félix Molo keda na deleti yati kodro ose akonje to adera et ti témoigner ni a membre du gouvernement à la proposition so a resté à la zaga wazo à la gesara ikesara na fondation à la zaga na proposition uchimotala tereti amuna inga ngo siji tene ikemu maboko nala na mbage ti pangolege na masika wali nila mbeti tene bitene singila mingi nala masikani pata so abefa nala akijitene amuna la ndangu ala mba chitene mbeni ya chiala pe tona undara bongo tisa ngona sporo warapata sipe negyo akizitaye tomaso nilasi amuda akijitene telefone na kila gambedi chitene ala sara nangia ayiri na mdupepe ala mania akeyeso amuna la chitene tona mbeni ya keda abalege chala tona esi ala kesara nde usala so jusqu'à chitene ala warambeni fini boseni biye tene tatene imuna ala nginzawo ne ala tikombeti njoni tona la tikombeti njoni ala muna mingangu titene ngbachi pika patara ngachala titene bikire biwara ambena bosoni fade imuna ala metona mosomo bosi resultat moni akana lege na pe timo awundi gyawo nila mbeti tenala ala zikamena letimbi ala dikombeti njoni etonga sombi lotina leta formation bika bitengana la ba amnengeti akamnengeso aketikombeti etonga so fade njara titenala mumbeni nginzali titenega imunala asarali engana la sosi ala sasa bamoti aiti kodroti engana ndoka biati engana aussi na yati aiti sabamoti ya singa beti tene bitena la singila yeso amuna la laso akena kopoti bacha kodro ti Afrika na ala bombia la sobenda so aketi tene ili ti kodroti lasi akena nguzo imunga ngunala igundala i encourager encore la titene kwa so le sakaso ayingani na yati kodoti baka wandela kila kega akesara konkursi akemu médaille tiga timu na menge kodoti na inga aussi alingi titene inga konta iso menge ti aisa na kodoti titene amuna la ndangu titene la sara kwa ai amuna la kikete apriso ke mungeso akara yape ikwa ilingi titene iya litia menge ti so akeguna kodo wande akege sala de sara konku na kodo wande sala do warani akemuni so tapa mbezi tene kala ngara kodo tsala alingi ti sara so ape nilasi neti tene limu singila
na la kweso la da ti juna ti matanga so laso ti so ti menge wali ala de za école iyo lingi to na koforo ayeke dape ne laso to na kete so mu ibayi de na kete menila akamu nzara ti bongo ti bango na ya ti école aka sara menge wali fikiri singila na la kwe na wa gosinga kwe na ala ti wali na ti koli ala so si ala so benda mikiri singila nala ala so ko wara bourse ni so na certificat so arrêté kene ala bileta la bani ton ala ba téléphone ni ton ala ba certificat so lenga tene a mi doit ti kombe tingangu mama kujita tene ton na ti kombe tingangu pe timbi bourse na uji kyao ala mania mikiri singila nala kwe mbeni maseka wali ako so wara bourse so nongali gya ko lo fangiati beslo na yi ndia sibeti mila so mingi tenchi mamomboji kwadira mama ti koko ti be Afrika we gati bileti lo na ndo apendere wali so agbumbe tingangu na aguyongo ilangia tibeti mingi tenchi lo dati muna yi beni kete pata so titene amuni na yi titene ko payer akita yi so awunda ni na école ipe école ti na titene di kombiti wango so titene ni na mbati masekatuli ya Afrika ketiso aita chimbichi wali ishati chikombichape tenchi bara fa ifi wara ekina lege chichi kongo bechi bechi ake beni porte so akifina yi na lege cha bacha yi mingi don alingi amba chimbi ya mafika wali ishati chikombichape ipinga na lege chimbichi ne bundechi iboyongo mbeni wagosinga chi wali solo ngalege yako lo wara yeso irina tene plus de reconnaissance immédiate longale sujet sur l'année bisobon ci telembi sa je concours son Antoni ke bedengwa mosika wali tenala kuna zamana ngambiti tensi tongana mom mana yati reportage mbisaka ke meni témoignage aussi meni mosika wali so umbati la mulo na kodwa gana ni tite azalo na école asina bongia welo zamenge na école ape mingi na katongana zoti kwa tibo wasala ke vundwa kumenge so e vundwa gumbinga aussi en tant que wali en tant que maman biti tenem aider bangon doti fondation à travers reportage show à essayer de tenir à si mentalité sur la yati bicha sur tenir la moi mingi na kodwa gana nya oloka zala na école ala essayer de bloquer mingi sur na yanga da asarantena ngona wa kosinga ti Afrika biti tena wa kosinga ti tenir ala dutiki na yati andu swala ki sa giasa nguda pe fala kuina da wacha sangunia la gwa giasa nguni ala kutite sangunia londoka agana la pe ifala gwe amena a sujet daso et la rédaction ti aiki wara ndagati tene a soronya pe mais à travers ce concours iba a muligi na tene igwe na tereti ya yamina sujet tene a itipoto akezoni inga itene amoseka wali balosho awarang mungo maboko ti fondation Merck so aike nginza so aike tungana saki mbango use na balota na mbasambara si azunga aussi so na popochala ako awara certificat si ambeni awara médaille ndaliti jeu concours Merck so à la Sara. Baba mama igugere chanda ti akpaliti masini so ala londo tiba eki matanga ti mungo amakanda na amasika walinga na awa ingobia ngana beni wago singa susi eki ndukusala ti kozo mama ti be Afrika dikongo ti beti mama na ligi ti mungo maboko ti ndukusala ti amuzu so igni atene fondation Merck si alekereni na ndapeleleso baba mama eke ginando ti sango susi asango ti nanga ti kodro akondani ala on ayo pepe tene ti so na ti penze munga asango ti so nanga ti muzu Francis singa na ikwe ala ngmazoni